Mayambu Kurumzari State Health Society National Health Mission Manipur ki sponsor makhada paring naina chathajara kliba talkshow asida ai momoka salamna mayambu taramna okchari ngasi talkshow asida pujara kliba topic asina SAANS Campaign Social Awareness and Action to Neutralize Pneumonia Successfully haiba hiramasigi matangdani loinena ngasi aikhogi studio da lengsin duna laibiriba expert asina Dr. Ayam Sylvia Devi State Nodal Officer, State Health Society, National Health Mission, Manipur ni Dr. Buhan Bamakta Taram Nokshari. Kurumzari. Dr. Ngasi Aquin Lokochari topic Shigadum, Marilena Habiti, SAANS Campaign, Sekarino, Adokari, the Makta Pantopano, Mike Pandam, Sekarino, Habido, Ahan with the Kangsahoke. It comes again, Kogi SAANS Campaign, Haribase, social awareness and action to neutralize pneumonia successfully, having my full form seko. Hariba campaign ase akoina pneumonia laina ase ko akoi angang 0 to 5 years sida akoigi naba amadi sibagi changse manasu yamna aidi yam wangna leiba haitare pneumonia na maram oiraga thokpuse aduna akoina 14.3% gumba akoigi under 5 ta sibagi changsida 14.3% sidi pneumonia na maram oiraga thokhalli ko maram asina akoina SAANS campaign se Pangthokchabani, aduga hairiba kainosi thengnanabagi damakta akoigi Ministry of Health and Family Welfare Government of India na November 2019 da hairiba program ase launch tobikibani SAANS campaign se aduga ngasaigi na panjagiba angang naba pneumonia na maram oiraga naba amadi leitabase sigi changse handhananaba gidamakta pangthokpa program ni aduga ngasaigi pneumonia se koina Ingba matam winter months sida ayamba thokalli ko aduga khoigi low socio economic condition laiba sugumba da ayamba thokalli aduna khoina khoigi November month sidagi haujaraga khoigi February loiba phauba pangthoi chahi haibedi 2019 dagi haujaraga adubu handaki oina khoi Manipur gi di January 24 ta akhoi Honorable Minister Health and Family Welfare Manipur na akhoi gi launch to bikre SAANS campaign se aduga khoina February gi 28 phauba khoi chathajagani Sembodi tha mari pangthopo program ne base adu Dr. Marak thana khangzani ne khoi pneumonia se karino aduga angang se chahi kaya deni kaya bokta sigi pneumonia se thengna bage sima tang su khar khangjaoge akhoi gi pneumonia haragadi koi lungs da infection tawbani ko infection tawbase koina viral oibe yai bacterial oibe yai aduga fungal oiba oibe yai ko aduna commonly organisms si height panjaba taragadi streptococcus pneumoniae aduga haemophilus influenzae haibase sina ayamba thohalli ko adagidi amuk akoina akoigi angang sing hai tare ko maroina angang sing sida nauriba angang sing 0 to 5 years sida ne koigi koina focus tawjari se ko hairiba age group sida masagi oiba risk factor hai tare ko khara sudum leitaba nate angang se malnourished oiro ko adagidi congenital deformity gumba cleft lip cleft palate gumba leiba asugumba underweight oiba angang sing ko sugumba da su hena haidi chance wangi ko aduna khoigi program sigi pandam khara thamjarabada khoi ngasai gi angang sing sida ina mangda su panjagre angang sing sida pneumonia ne naba amadi pneumonia ne maram oiraga leitabagi chance handahanna gi damaktani ko campaign se aduna akhoigi pikliba angang sing sida akoigi kai haitare na danaba ko adegidi nara akanda su akoigi athuba matam da detect tobiraga matam jana koi treatment tobi horaga khudong thiba sidagi ngak thokpa aduna campaign sigi manung sida khoina tawjari se amaru oina akoigi communication campaign mayam da khoi khanghanba ko pneumonia se karino adegi pneumonia se nara kandidi kamai tawni kamai na ngak thokani kaina haiba ko sigi communication campaign sima tawjagani adegi di khoigi revised treatment protocol haina pneumonia se nara kanda angang sing sa khoina kamai na treatment pigani kaina haiba khoigi guideline ministry dagi pira aga ko sigi treatment protocol se uniform oina
thamba hai tare ko revise tawraba treatment se treatment protocol se adigi di mo khoina skill based capacity building haina akoigi health facility gi health akoigi friend health workers sing hai tare ko aduna health care providers sing ko si sing sida khoina pneumonia sigi matang da amadi campaign sigi matang da sai panjagi ba pneumonia se tawraga di kari kari treatment pi gani kamaina prevent tawani kamaina protect tawani kana haiba se si akoi di training pi raga ko khanghanjaba aduga koi health facilities sing se akoina equip tawraga thamba pneumonia case ama laga di koi kamain tawani kana adigi di mo ngasai gi awareness sida akoina training pi ba matam sida su akoina khogi frontline workers sing sida su kamaina detect tawani kana haiba adigi di mo parents sing sida community level da akoina parents sing sida angang se kamaina tawraga di akoina pneumonia chingna ba yai adigi sugumba danger sign gumba lairaga di kamain tawba khotpa kadai da puba khotpa ka haibagi sigi awareness pijabani ko aduga di koi punna khangminaraga di khoi ngasai gi khudakta haidi nauringai da khangauraga di yamna severe case severe pneumonia du tadringai da khoina laina hoi treatment piraga ko bhan bangamba aduguma degi di ngasai gi kari kari tawraga kamaina tawraga pneumonia se nadana ba haibadugi su khoina awareness pijaba doctor akhoi khangjani sina hai ngasai gi pneumonia se si se angang singda nahalakpa se magi thohalakpa yabagi causes se sisi kaina ga oibage aduga magi sign and symptoms sina kamaina khangga da ke du tamjage koi aina ngasai panjage ba lung infection ne hai jagare ko lung infection se bacteria na thohan ba yai viral thohan ba yai ko fungal na oibe yai aduna hairiba kaino sida khoi gi lung sida anatomy kitang panjarage ko akhoi gi bronchioles na leiba sida maton sida khoi na air sacs na ama lai ko akhoi gi kaino haraga alveoli haina su khangai ko sigi sida khoi gi sigi function sina ko function si kitang panjage function sina khoina khoi gi oxygen se blood da piraga aduga khoi whole body tissue sing sida mu chatoi ni dana ko aduduga ngasai gi carbon dioxide se amol loksalaga adumaina sigi mechanism si oidoine ba asisida khoi ngasagi pneumonia sna na taraga di hariba air sacs sing sida khoi fluid accumulate tawba ko pas kumba laiba sisna tawraga air sacs sing se khoi gi solidify tawkha kan sumna sor honba wa ba khotpa digi di ngasagi hypoxia ga thokanda aduna matam jana intervention to hodraga di khudung thiba thokodoine ba ko hypoxia na maram oiraga adigi di amok natraga septicemia chatpa sepsis kumba ko lu tawraga haidi khudong thiba se thokodoine ba magi stage kumba di leibra do su khangja hokin hoi sina khoina stage haraga di pneumonia hare ko adigi di severe pneumonia leire adigi pneumonia na tapa chumnagi common cold gumba mai leire ngasai gi signs and symptoms se sigi sida is kitang panjaram ge ko akhoi angang sina lok se khuraba ko adigi fever leiraba adigi sor hon bawaba khogi kai hane chest injuring haina sor hon meda khogi tapak sida kutsan bado ubiram su yai ka adugi du tawraba adogadi khoina pneumonia ne na lodoine ba ko adigi di amok fever lebi 37.5 degree above Celsius above OBI natraga 35.5 below OBI ko aduga ngasai gi si sing si tawraga di angang do adegi di angang se khaigi koi tan ba haitare ko koina lenga kanda su kano tawba ko di masa do ihai haining da ba adugumba edi wa bagi kano su dum uba phangbi gani ko ana si sing se thokpa yai adegi di amuk ngasai gi sumaina tawraga di ko khoi assessing oiro parenting na oiro angang se lokhure so hon badan maina khoi gi tabakta haitare ne ko intercostal kano se sida indrawing leibang sai gi kutsan ba leiba so hong bada kutpado dumba leiraba adigi di amu haziki fever ga se leiraga di maina akhoi gi treatment lobi ba ko kodakta manak na facility de salaga maina treatment lobi ba si thamjage
ꯑꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯅꯤꯃꯣꯅꯤꯌꯥꯁꯦ ꯅꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯐꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯐꯤꯗꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯤꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 6 months ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤቭ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯐꯤꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯀꯩꯁꯨ ꯄꯤꯖꯗꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯐꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯃꯣꯅꯤꯌꯥꯗ ꯔꯤꯁꯛ ꯐꯦꯛꯇꯔꯗ ꯃꯥꯜꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯋꯥꯠꯄ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯤꯗꯤꯡꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ 6 monthsꯇ ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯐꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯐꯤꯗꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯥꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯖꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯁ ꯗꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯖꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯖꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯥꯗꯣ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯄꯨꯗꯤ ꯄꯤꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯀꯩꯀꯩꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯖꯧ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯤꯃꯣꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯕꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯖꯈꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯅꯔꯁ ꯄꯤꯗꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯟꯁ ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯖꯈꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯆꯠꯂ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯍꯧꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯟꯒꯣꯌꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯍꯦꯜꯊ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯁꯦꯅꯤꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯁꯦꯅꯤꯇꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ VHSNDꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯣꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯃꯣꯅꯤꯌꯥ ꯅꯥꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯪꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛ ꯃꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯃꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯖꯕ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯗ ꯆꯠꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯤꯃꯣꯅꯤꯌꯥ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯚꯤꯌꯔ ꯅꯤꯃꯣꯅꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯦꯟꯇꯤꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛ ꯀꯩꯀꯥ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯔꯦꯐꯔꯕꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯕꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅꯅꯦꯕ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝꯗꯤ ꯎꯗꯤ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯛꯆꯟꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯖꯍꯧꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡꯒꯤꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯖꯕꯁꯦ ꯅꯤꯃꯣꯅꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯤꯃꯣꯅꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯤꯃꯣꯅꯤꯌꯥꯁꯦ ꯅꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯥꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯅꯥꯔꯦ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯁꯦ ꯋꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯍꯧ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯕꯤꯔꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ
sisu sigi paujin sisu pizaba hai tare ko adigi nga sai na panjagi ba khoi health kano singse health service provider singse khoi na training piraga khoi na ka hai tare kai tawni khoni kaina haiba ada ngang singse la aga na khoi na kamaina kano yengani khot kani kari treatment pi kani kaina haiba adigi khoi gi nga sai gi treatment protocol revise tawba treatment protocol se khoi na mangai de haubadagi hauna khoi se kano tawraga health facilities sing da khoi gi doctor sing gi kano oina na ba dum thetlaga kholaga su dum thamjabani poster sing se ko adumaina tawba asina chingba sene adigi khoi gi asa sing aduga khoi gi frontline workers sing sida su kamaina detect tawgani moida adigi di khoi nga sai gi aina haijaba village health sanitation and nutrition day se sida su mu khoi gi awareness se khoi gi ANM sing adigi asa adigi moising sina emosu yawi marakta di ko moina chatpa matamda sigi matangda dum haibiba adigi di mo khoi gi prevention da mo hairaga di angang se kamaina na haloi dagi kana haiba sigumpa sisu paujen pizaba ko sisu ai khatang panjaram ge kamaina na haloi hai taraga di angang se lumna thambiba lumna thambiraga degi di ngasai gi feeding phajana malnutrition tawraga di mu tawi haibani na akhoi gi angang ek pokpaga khoi di early initiation of breastfeeding aina 6 months ki exclusive breastfeeding se tawbiba ko adegi di amok complementary en ngasai panjagi ba breastfeeding se continue tawbe up to 24 months or beyond high ko chahi ani dagi hen ma phawu so khoi dum pithak pa ya aduga 6 months tagi di ngasai gi magi nutrient requirements se breast milk se na di kona dreba ko aduduna khoina ngasai gi complementary feed se happy bane ba ko aduna complementary feed se su phajana haidi magi age appropriate haidi chana ba se adum pibiba anmai tawraga di degi di amuk mai khu se ko akhoina khoi household khoi gi sisda sing thaba gumba adegi di khoi gi mai phu kol gumba thaba lai dai ne ko mai tan gumba tha mai khu thok po se sisu yamna kai haitare pneumonia thohanbagi marama ma oye ba ko aduna ventilation phajana tawbiba ade sure honbada yawkhra aduna sigi kaino se akhoi gi kai haitare adugumba maikhu thokpa adugumba pot se season na bidaba aduga room do well ventilated o henbi ba ko sugumba se su sina su ngak thokpada adum mateng pangi adegi de amuk hygiene and sanitation ko da akhoi gi khutsa hamba sina mu kano tawbiba si phajana dum practice tawbiba hai tare ko adegi di khoi gi luba nanba simakta bo dum aphaba di loi oidana ko adegi khutsa sidagi su mahik sing sa ayamba khoi respiratory tract infection ama oi taraga su adum khutsa si dagi sum adum thohalli dana ko aduna khutsa sing hamdok piba khoi gi hai tare sumba luba nanba sisu adum maru oye khoi laina se ngak thok pada hai tare ko ega huziki SAANS campaign se mai pakna chathana ba haibadi khungang gi mafam sing sidadi asa worker sing sina hena chauna thodang se logwi ke dorim ne ba adu da huziki asa ANM hoi moi ge sina amu logdoi ne ba adu huziki campaign manung sida angang se pneumonia nab se admai thengna bi taraga di moi gi treatment gumba ka ke se free da oi doira adu su khara khangja hoi kamaina cha doin akoi health facility da ko government gi health facility sing sida chatpira ga di dum ma admaina treatment se phangbi ga doine khudong chap se phangdoi ne ba hoi ado mem dagi makhata na khangjani gisna khoi pneumonia se sidai ngak thokna ba vaccination gum badi leibra sina kamain taw bage habdu su khangja hoi thamjage akoi gi ngak pneumonia se ngak thokna bagi da makta khoi vaccine khara leijai ko maru oi badi khoina ngasai gi campaign manung sida su khoina promote tawjari se akoi gi pneumococcal conjugate vaccine naina PCV vaccination vaccine naina ma leijai ko sigi vaccine se khoina angang sina tha taru ko tha tara mari as a first and second dose laire ko aduga booster sina khoina 9 month pi bene ba ko sigi vaccine se khoi gi pi bagi awareness pi jaba aduga ngasai gi magi schedule se ta targa di akhoina sigi matam sida su campaign manung sida magi schedule se ta targa di adum kano to bayani kapiba kapthokpiba ko asima leijare adigi de khoi gi measles vaccine ko adigi di khoi gi pertussis
haina lei ko sigi vaccine sing se adum khoi pneumonia se ngak thok pada mateng bangba vaccine sing ne ai thamjage sumaina aduga hujike vaccine sing se ka pagi sinte dum chahi angang sina chahi amma bok adugi di magi schedule adum leijare ko aina ngasi haijaba PCV gi sisu leijare measles vaccine gi so khoi schedule adum leijare haibadi khoi campaign manung sida sigi sing se tangai phadana kap ta ya di haibagi di na chadaba adu aina ngasa haijare se khoi gi si se kap thok na bagi su khoina awareness pi ba hai tare ko adumaina si sing sisu leire aduga mai ngasa aina panjai ba schedule ta taraga di sigi matam sida su adum kapsa yadene yani aduga doctor akhoige makha tan khanjane hujiki pneumonia sigi magi danger sign khar leba adu du ki matang su khar khangja ok ya ai thamjage ko koigi pneumonia sida koi danger sign haraga koigi angang se na thau chao haiba yarak taba haitare ko si leire adigi di yang ching bai tare koina convulsion hai se ko adu si tawrakpa adigi di fast breathing source se yamna tuna hon bai tare ko sigi se koina source tuna hole karam kanda koina pneumonia oi be ai hai pneumonia oi hai ba se hai gani hai taraga di ai kitang thamjaramge koi angang sina tha ani gi makhada oiraba ko adu erga di magi kano se breathing se koina count toba matamda koigi 60 per minute se yauraba adei helaba adoi taraga di koina pneumonia danger sign ne koina haidoine ba ko adigi di amuk angang tha ani dagina tha train thoi phawgi da leiba angang sing sida amuk 50 per minute ka oiraba adigi adudagi helaba 50 per minute oi taraga di akoina sisu danger sign ne haidoine ba ko adigi amuk koigi 1 to 5 years da 40 per minute oi taraga di akoina ngasai pneumonia gi danger sign in haidoini adigi di amuk ngasai koigi thabak ta indrawing tawba na chest indrawing haibase so homela koi kutsalaga leibado akoigi saru ji sumaina koigi thabak ki da lakpadu da koi ikut kutsalaga leiba ubiramasu yai ko adugi do yam hedi yam phajana yam thina kutsan ba hai tare ko na leibato adu maina tawraba adi di ngasai gi mamang du panjagre fever ko fever se 37.5 degree celsius sidagi amu henba yauraba natraga henba ko de ngasai gi 35.5 degree kano sida leiraba ko ngang se pai bada ing ga lauraba adi natraga ngasai gi tu dana mo saba oidoini pai bada saba khotba adum leiraba adigi di hei heining da angang se leng da ko akoina ga sumaina ga pairaga ga lenga kanda di lengba natraga di masa se lim phadak taraga leiba hai tare ko admaina tawba adu kaimta lengdana maina ta leiba sugumba se akoina kai hai tare danger sign ni haina admaina thamjage doctor nas mamang da khara prevention gi matang da budi pan bi khre ko angang si da pneumonia se laktana ba khoina precaution oina haibadi check-in thorang oina kai di loba yaba ke haibdu su khangso kano ne khona ngasai na malnutrition tawraga di thohalli kana ga haibdo adugi matang na aina feeding gi matang da panja khre ko exclusive breastfeeding tawbi ba 6 months phawba kana aina mang panjagi bado adu oirani adegi di kano khoigi ngasai gi maikhu ko maikhu khuhandaba household sida aduna maikhu si khuhanbidaba adegi haidi air pollution thohandaba imungda oiro natraga mapanda oiro aduna pollution sinasu ngasai maikhu kare kara sinasu muk thohalle haba ko pneumonia thohanbada kano ohenba hai tare ko aduna si singse tawbiraga ade angang se lumna thambiba khoigi mapi haidi pokpaga khoi phi lumna tawraga adegi haidi matam punamakta lumna thambiba hai tare angang singse aduga ngasai gi vaccination gumba si tawbiba adegi angang se nare haidi ngasai gi ama ai ka point ama chitha jawre akoi hand washing se ko hand washing hygiene and sanitation si phajana ngakna chatpiba ko si oiraga di akoina pneumonia adegi khoi ngak thokpa ngamgani haiba wafam se thamjage matam su loisilak pasida doctor dagi miyam da message ang khatang pipiram akoina hazik jathajariba akoigi SAANS Campaign social awareness and action to neutralize pneumonia successfully haiba campaign asi akoina February tang 19 phawba jathajagani hairiba campaign manung sida akoina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯇꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯣꯅꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯣꯅꯤꯌꯥꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯣꯅꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯅꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯖꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯕꯨ ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯥꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ANMꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯍꯦꯜꯊ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄꯤꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯥꯗꯅꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯠꯄꯤꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯂꯧꯕꯤꯍꯧꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ SAANSꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯣꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 0 to 5 yearsꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯣꯅꯤꯌꯥꯅ ꯅꯥꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯣꯅꯤꯌꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔꯁꯦ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SAANS ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯣꯛ ꯁꯣ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ